Nyirinkindi Saleh arawukebye hariya birakomeye igitego cya mbere cya Marine ikaba itsinze igitego cyiza. Uyu rero akaba ari Samba Cedric yagize timing nziza cyane. Samba aragenda ashyiramo umupira n'umutwe, bigaga ko batinze kwegera Samba. Habayemo retard muri defense y'ikipe ya Police FC, kandi mu kanya gatoya Christophe baramaze no gutanga indi warning. Urabona ko ne ekipe yinjiye mu mukino neza, uburyo barimo bagenda bahererekanya. Reba uburyo corner itewe hariya, Samba yagize timing nziza. Umusore Nyirinkindi Saleh ateramo umutwe neza cyane hari. Nako Samba utera neza kuri corner yaritewe na Saleh. Nibyo uramubonamo Serie wakiniye ikipe ya Marine kera, ubu rero akaba ari muri staff. Rick utanze pass hariya ko Jean-Marie Vianney, pass hariya yakomeye mwizaba igitego cyo kwishyura hano. En fait abasore bibashije ko ari uruje, nta uruje yabayemo, ahubwo bo bagiye barahagarara bakoze bita refus de jouer, banga gukina Peter banyuramo inyuma hari agenda atsinda. Icyo kikwereka rero ikipe ya Marine buri gihe manque d'experience nicyo kintu bajya bazira. Reba umupira uburyo utewe, reba uburyo umupira utewe hariya. Sakanoni mukatera ni hepfo nta muntu waruriyo. Katikati mwa uwanja wanashuka taratibu kwenda huyo Jose, shoot pale, bao la pili hapa. Bao la pili la Police Football Club. Jose Mbisi, huyu ni yabivuze Jose amefunga goli maridadi sana baada ya pasi ambazo wamegongeana katikati mwa uwanja. Yani vijana wa Marine wanapa nafasi sana ya kucheza, na unapowapa nafasi ya kucheza vijana kama Jose, jua kwamba hapo sasa watakuumiza. Angalia pasi iliyotolewa na Kevin, makosa yaliyofanyika kule kwenye safu ya ulinzi, wamempa nafasi kubwa sana ya kupiga mpira nyavuni. Haya basi, hapa Polisi wanaongoza kwa magoli 2-1 dhidi ya Marine. Haya, toa pasi pale. Haya, anakwenda Jose ana mpira. Jose anaingilia pale katikati, baada ya mpira anamimina. Wamelikataa. Ndiwa leo wamekubali. Bao limekubaliwa. Bao limekubaliwa la Jose. Jamaa upande wa kulia, mwamuzi msaidizi, yeye alikuwa amesema kwamba kidogo Moten naona akipandisha kibendera, lakini akasema mimi ngoja niendelee. Amesonga mbele hadi kuweka kimiani. Goalkeeper hakujua mambo yalivyoendelea, alishtukia tu mpira unacheza ndani ya nyavu. Bao la pili basi, la 3 kwa jumla. Angalia jinsi mambo yalivyokuwa. Jose huyo. Jose yabivuze. Unaona kule chini kibendera jamaa twende. Haya. Lakini unajiuliza nani alikuwa offside? Kwa sababu wamejaribu labda kufanya sio offside, hajaotea. Revero Piratevaria igitego cya kabiri ahangaha gitsinzwe n'umusore Nyirinkindi Saleh. Ibyo umupira awuteye uri tandi, aratera kabisa. Bwana kweli yagize retard mu gukurikira balo. Ibitego byarumbutse ko ku mpande zombi kandi. Iyi minota ni mibi ku ikipe kinigombora, ishobora kuba yagushyiramo igitego. Uburyo uteye wari umupira ufite imbaraga. Wari umupira ufite imbaraga. Gendera hasi. Byari bigoye. Bwana kweli sinamurenganya kuri umupira wari ukomeye pe. Kabisa. Ufite speed.
cyane cyane ko n'uburyo aba ahagaze inyuma y'abantu hariya. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.